Wapingi wakao kod lwetwario dongu yie godo asai mondo gwedwa inya ase wacho Reverend Tom Nyoroge MCA no nyaka chwon Nyasai ber kusa sechete Kelvin Orano MCA mapendo abiro kusa uka kendo kanisa nyosirwako welo kaka nowacho ni ng'ato ka to an gima nadwa wacho odiochieng' ma kawuono kusa ka ni ne oganda Okuyu kaka go siasa kineno Okuyu sani ineno ka vijende gi matindo wuok oko kendo wuotho e Kenya ka manyo telo kendo sani neno Ndindi Nyoro wuok oko kona ka manyo telo nikech jomatindo be ber ka manyo gimoro wane piny luoka Ruto nomiyo wuodwa moro ni Dr. Raymond Omolo tich kendo miye tich maduong' tiyudo ka jok moko temo goye koni gi koni to wakwayo ni ka jaluo wadwa yudo tich to watimo ang'o warwake nyaka tusibedo gi yage ahinya ka Uhuru Kenyatta president in the last regime noyudo PS Jorom ka sani ka Ruto nobedo president omiyo PS wuod Nyakach wuod Kombudo ka magiso ni Nyakach Nyasaye oheru ahinya gima wakwonu med timo kusa rwakuru welo rwakuru ang'o welo owadwa Geoffrey Adiki okelonwa welo odiochieng' ma kawuono kusa ka to kumedo rwako gi kupamo kendo ugonegi giyo motegno ubiro neno welo mabiro nu ka kanisa mar jadolo no biro losore gigo muchalo biro yudo nyithibe kudwaro biro yudo tich Bwana Ndindi Nyoro mimi naomba tu kitu moja tunaomba kwa supplementary budget jaribu saidie maneno ya TVET kwa sababu vijana wengi wanahitaji kupata skills watafute kazi na wewe kama mwenye budget usiangalie labda uko Central na Rift Valley tunakuomba vile umekuja Nyanza kumbuka watu wa Nyanza na najua mbeleni hapo ukirudi hapa Nyanza utasema mazuri yenye tutakuwa umetufanyia na tutakukaribisha na najua hiyo ndoto yake naona watu wanajaribu kukusimamisha najua siku moja au watashangaa kwamba rais wa Kenya hata Ndindi Nyoro anaweza kuwa asanteni na Mungu awabariki Jokopere untie adido gani pesa iko MCA kapunyo kanya awacho ndio nyaka watigi serikali tiare mana robi imantie county maro mose kelmu account wadi kakogala modom Nairobi be wadi wakwiche ere jomuye gimana wadi wakwiche Nairobi Yipina Wanga tiere micro offices Nairobi be warwa kaka Kisumu ka use yisu wodu ma PS owalo be wangeni ni TCI molo ko wangeni South Nyasa ko Kisumu ka wodu molo be ni tie matiro ke serikali professor Nyenda dongume mani dongume kipagi kelo wadwa kute wadwa luo which not development of possible development mokwa eni kujipiga development marani pesa ngeni Nairobi wande wasowi waku on wayudedo eno jo muye gimana wacho serikali tiare kandi government ni national government mwadi mukelu wa kandi government wadi kaka nyola wadere bon modo Nairobi pakwa pesa jo Kenya mang'eny modo Nairobi be watu wakwa wande no dosnowa kelwa dongo okwanyal kelo yiwa imatimo miwa kende to Nairobi tuawe nyithiwa mantiere e national government nyaka wagogo mbaka wabe wasowi wakuno serikali wi watu nyithiwa mankuno wado minister PS Omolo PS Kombudo nyaka wagogo mbaka mondo gikelwa manyalo ka e serikali
and serikali nyaka waketo ng'e ni wan be wan jokenya wadwaro development. Ere jogo yie mondo wanyis sirikal ong'e ni wan be wadwaro development kaka jokenya. Ere jogo yie? Aero kamano. Jokusa untie, jokopere untie, ogone Nyasaye erokamano. An iluonga ni Mheshimiwa Ndindi, an MCA Bombay Ward, kamoro miluongo ni Sub-County. Chon nawuoyo majaber kabisa. To joma dongo ya chon sani konena to wachna ni tiarach. Siasa matima kama didwaro ng'ato kada antonja kada nyira ng'weno akoraka. Abiro kaka agowacho wechayo kende. I've come here because I have admired the development record of Mheshimiwa Nyoro. I have followed his Facebook postings, and I've seen almost all schools in your constituency almost half tired. Here in our villages, I wish you had a bit of time, you'd have walked around here. The contrast that you would have seen, I think would have shocked you. So I've been admiring that praying that one day I meet you and shake your hand so that you also give me the tips on how you manage this, so that I can also change my words. Thank you for that, and God bless you. And I know, hata Biblia inasema, kazi ya mtu itamfuata siku ya usoni. Hii safari umeanza hii pengine ndio siku zako za usoni. Kazi yako hii nzuri tunaona kila siku, pengine itakupatia mazuri ukiweka Mungu mbele. Ya mwisho, between 2018, mwaka kule nilakula wajibu Nyoro. Kocha kore nikamara alufario kapata boro, nyaka prayo kachiel, atiyo nyaka kama ng'any kabisa. Ne an gien Nyoro ni ndewe ngore ni groundwater. Jokombe mag sikunde machalo Mbugura, Bugenam, Rachier, Nyalunya, Onyinge Nazareth, kagin kata pari moko nonena. Nyawoke chumane malo. Unaweza kuwa yote. Jogi nangeo kwa kadonje siasa. To pi manako unyoka kuno pi almost sikunde apari aliga inakatika. Mwa yeso kwa maketa katika na bila bishida bapi. Jiareo ke mano ke na yaka. Ani nange sikunde manaka. Ana jasi. Dinange. Kono jo turwa mako maparo gwenge. Kachieng' sa ocho kaki go landi. Upari ge ko kamano. Nyasachi mule weru kamano. Yeso pake. Yeso pake. I almost live with Korean. Angininga iluonga ni Habibu Modi Nyasuna. I represent worldwide in Masawa Nyangoma. Odiochieng' ma kawuono jokusa walimo uka ka wabiro gi welo. Urwako welo. Wacha nichukue fursa hii kwa kukaribisha wageni wetu Mheshimiwa Ruben na Mheshimiwa Ndindi. Kuweni uhuru kwa kututembelea siku yoyote. Na mimi nawasihi, ukiwa kwa hiyo kitu chako cha budget, tafadhali tukumbuke. Ukitukumbuka, pia sisi tutakukumbuka, hatutakusahau. Na mimi napendana kusumbua. Tukitoka hapa nitaomba namba yako, nitakuwa na kusumbua kwa simu. Kwa sababu sisi kazi zetu kama waliochaguliwa na wananchi kuwatumikia kwa njia vyovyote vile. Hata kama ni kuomba kitu kwa national government tutakuja. Tutakuwa tunabisha ofisi yako kila wakati. Usichoke na sisi. Sisi ni watu wa kutembea tu. Tutakuja huko tuombe miradi ya maendeleo ya watu wa kwetu. Na uwe na roho ya kufungua mlango. Nukurwa. Wanu wako wauni sani wewe watu wale kama wabura. Mondo watini. Mondo wakendo. Koro dongo ko biro kata wae serikal mamalo kata wae serikal magwenge dongo
Donc, au sof donc, wabedu ni chuny mar wako welo te, kata moa e sirkal mamalo, kata moa e sirkal mag gwenge. Ero uru kamano. Thank you so much. Upon what you go,